Vanguard. Vanguard. Yeah. Yeah, man. It's very sad. Namsal dualene. Gomba gomba ni komba Lufuno. I was late to rest. Yeah. Hanging taha in nzhelele. So I don't really have much, man. I'm trying to gather some strength to read the one is running. I don't mean, but I'm just gonna give you a bit of what went down there. Some of the clips. This was quite yaninge. Wakubona mus. Ribona ori. Vahani, but it seems like the network is kind of killing us a little bit. I took a confess, sorry. Ukwidia muniki dakama fungwa a network. But yeah, we're gonna try and take you through, guys, to some of the things that were happening. Sikona konobona. Sorry. This was not just like an ordinary funeral. It really touched South Africa, man. Cause yeah, it's been life. Hote. Wanga says that the Susan is also quite okay, let's just check this and put it there. Yeah. So rekodo base sonyana ngamafungwa network man. Tiko kono first sorry why network ichikuita suzoraliyo ichikota dori bikisa madrope. Yeah, but these were some of the things that were happening right there. Hey, wenja watu abarchana na mafungo ne babahone because mo fesesor marazo ngazo itu ngamini urusike une atambuzo ngorali uri chikolo cha chisakoto generera ngamanda namse oza mo reporter odusika une abangoto dongari baba nanda banazo sika ninge bakongwana musi I'm gonna try and I'm gonna keep trying, guys. Uri usiko nda badisera into bayibone zwabudi ribone zoronga kwetia mini network ito ngari ko bigisa matope but ndithu zine aringoto zitendelera kubona because honestly speaking we can't be doing this ngori osukati asuzwa so abona unera ari kozama gidima richizama uitari ngari rinanda babathu huri all along when these things are happening sukoloni abathu abakodro sika hune babori basumbezori bakolwa nazo sika hapo bakubona zwino zokusumbeza fulani mobe anthi usumbeza ndizo ambara babudokotela na minti sidibinga dzina sumbeza zori ho muthu Lufuno lwa lusiko zori aratapudza fusunza ukhotodo ba dokotela ndizingwe zwino zakuzibona ubvaninge Adeus orane huna bahone bone bachibona zorali bangato wakurufila hani wakuruzifisa hani mbiluni yabo yodzulisa hani ndi muthu ndorali otomba ngo angwana otuwa nezisongola berelwa vari asitakadzi ndi ngo asitakadzi uri usike unena wanori mbebu kubulunga mwana wawe the expector ribona unasikori umwana ubulunga ba baby akongwana musi I'm trying to gather more strength to sike une bakobona hapa ni msibogisi likotsa wana ndi pati ya mavidani inoni bachikuseresa bogisi hey. Haro sikuna rawa fukisara panda
Pande musi liko serisiwa kelia tombo bogisi liko jenisiwa. Hanefho vha khou ḓi difana dzi drone dzi khou fhufha muyani ngori ri khou ḓa kha mafhungo a media ndi vhanzhi ndi uri media wo bva nga vhuḓalo, but I'm hoping to u vhona vhunzhi ha zwithu zwine zwa ḓo zwi khou itiwa zwa zwino. Ri ḓo vha na u dzhenelela maybe ya muvhuso u tshi ḓa kha mafhungo ane a vha uri ndi hayanoni ane a pfisa vhuṱungu nga maanḓa uri ri si nga dovha ra vha na thaidzo ya zwithu zwo raliho zwikoloni. Ri wane nḓila arali khou pfhi corporal punishment have to come back a i vhuye ngori like evan cause if mafhungo a dzi rights na mini fhedzi zwithu zwi khou tshinyala ri khou zwi vhona sa shango. It's not a good thing. Ndi zwithu zwine ra khou tea u zwi lisa nga maanḓa. You know, so ndi zwithu zwine it's really painful. MTG, big up mushumo yavho ri khou i vhona. You're doing a great job right there. Okay, but hafha zwino ndi khou ḓo vha ḓisela muṅwe wa vhathu vhane vha khou ta tshirendo haningei. Arali ndi vha ḓisele zwone vha swika hune vha pfha uri tshirendo tshi tshi amba tsha tshi khou ri mini. That her funeral is not like any other funeral. That the story of her death is so media worthy. I see the hashtags trending all day long. Hashtag rest in peace Lufuno. Hashtag stop bullying. Hashtag justice for Lufuno. But I wonder, how long are we gonna create hashtags on social and then wake up the following day onto another hashtag justice for so and so? Don't get me wrong, social media is good for raising awareness, but our nation needs more than awareness. Action is what we need. We need authorities and leaders to come up with solutions, pastors to preach the true word of healing and restoration, teachers and parents to work together in instilling good morals in children. We need to go back to a place of worship. We need to come to a place where we understand that unity is all that we need, irregardless. We need to raise our collective voices and chant at the same time, enough is enough, because my voice alone is not enough. Your voice alone is not enough. We need to unite and fight for the restoration of our country. I've seen all your speeches, perfectly written, with every word, turning her life into a story to be remembered. And yes, she will be remembered. Remembered as that little girl who stood there defenseless, hopeless, not fighting back, trying to explain. She said sorry, but I guess her sorry was not loud enough because you, bully, continued to paint multiple bruises in her back, painting and breaking her soul into million pieces, ripping off her self-esteem, hammering her confidence. You broke her soul. How did we even get here? If we are not oppressing each other, we are laughing at the oppressed. How did we fall so deep? We are a sad generation in a broken nation. We lose lives every day. Depression is tending, but no one cares until you're normal. Oh Lord, heal our land. I've seen you all plastering her face on your statuses, calling her angel, telling her to rest in peace, but I wonder, how? How does she rest in peace when she was sent to death by those who thought they were better than her? She was bullied, beaten, left with wounded spirit, a wounded body, wounded heart and mind that led her to take her own life.
Her face was turned into a feast where their feast feasted upon. You turned her body into a piano and composed multiple melodies on without losing composure. Tell me, how do you live and make yourself better by making others feel bad? How? Angel, I wish I can hold you tight. Hold you tight and tell you that it wasn't your fault. Smile at you and tell you how beautiful you are. I'm saying this in pain because I know how difficult it is to feel like the world fell right on top of you and you see no other solution than taking your life. And people, they don't come. They only come when you are no more. I'm sorry that you had to go through all this. I'm sorry that even when you cried for help, your tears never touched enough people to resurrect your thoughts in the dark world that you were in. I don't blame you for taking your life. Pain comes with a dark cloud. You were not immune to it. Just know that your demise left a loophole in the hearts of the world. Forgive them, Angel. Forgive them. Ease your spirit. Go find peace with the Lord. All is well. Thank you for reminding the nation. Thank you for reminding us how beautiful we all are in our different ways. Your wise words will forever be rooted in our hearts. And I quote, we are all beautiful, but in different ways. Thank you. Yeah, with the fair. My family atuwa mzimu ato jenanga ngombiluni nduringo ato thava mara ndingo ndisu zinora kuduziyamba richikwambo rimara ukuitia mini kezi government kazi muwuso chingaraona ndava autodunga kwa usakuima na suzo radio ngandila ine wafedza kulwa nazo ngandila ine rada wonori azuchaya panda kana zofungudzea ngori ungastori udozikona usikaone wato wisa chimwe na chimwe usikaone wangadori wozithiva zothe fedzi if ravona impact yori zikutiwa and then hakono vana mapungo no sumbedze afalani vathu nuri zwo zwino night asuzwa so aringa do swika hunera ni konderera fedzi vutungu vhune ndango fisa vhaṅwe na vhewe ndo fiswa hone akhongwana musi because honestly speaking this is way too painful ndi zwithu zwine zwa fisa vutungu nga manda ori siya che mutungu nga manda awana miloro una zwinji zwa odivudza zwiita no zwiswikelela vutshiloni fedzi she was taken because she couldn't take it anymore. The pain was too much o embarrassiwa musi achisumbedziwa nepala kurwiwa kuitwa zothe aswika une vadzhia dzi video vadziandadza vasumbedzana nga chavo vadzidadza shango uri uswika une zwa muvaisa hafha ndi musi vakotimbula tombo tombo lina uri tombo la Lufuno Mavhunga haningei nṱha Tshirenzheni nzhelele ndi une mushumo hone wa kufarelwa hone tamba ngoho na zwino nduri o ḓo ḓira ḓifara ri songo swika na bvisa miṱodzi but zwi khou vhavha zwi khou konḓa nga maanḓa umubebi u tshi humbula zwuri u nga ḓiwana ṅwana wako bulliwa fedzi a sa khou amba hafha hayani a sa khou swika hune a amba kana a vhudza uri vhathu ndi khou ṱangana na hezwi a tshi ri ḓo wana solution a wana uri ha khou i wana nḓila yo lugisa mafhungo zwi khou swika hune a vhaisala vhukuma mbiluni a vhaisala vhukuma nga nḓila i sa konḓelelei a thi ḓivhi uri ndi ri ḽi dzhena hani ndi ḽi amba hani fhedzi hezwi noni sa shango ri tea u shona ṅwamba ngoho zwi fisa vhuṱungu zwi fisa vhuṱungu ri khou tea wana nḓila ri khou tea u lwisa zwithu zwo raliho mani a si zwithu zwine zwa vha uri zwi a takadza zwi konadzea ri shele bola fhasi wono kona vha rebele Mavhunga Lufuno o bebwa nga 2006 nga ṅwedzi wa vhuvhili nga dzi 19 A-Reece nga 2021
nga ṅwedzi wa vhuṋa nga dzi 12 ri khou muvhulunga namusi nga 2021 nga ṅwedzi wa vhuṋa nga dzi 17. Lufuno no ṱuwa ri songo lavhelela, ni eḓele nga mulalo nga vhabebi na mutakalo woṱhe na dzikhonani i sale na 27. Rolivhuwa ne makavhona matshudeni maṅwe a tshikolo tsha mbilu hanefhaḽa. So nḓila yo ya phanḓa ri fara ifhio, ri ita zwifhio, ri lugisa hani tshinyalelo ngafha ine ra khou i vhona, ngori u tou amba ngoho zwo rali ri tea ro guda sa shango. Ndi vhanzhi vhane vho ḓo ri sia fhedzi a ri ngo swika hune vha wana uri vhathu vha khou zwi ḓivha kana zwo swika maṱoni a vhathu. Hu ḓo ḓi sokou pfhi a ri ḓivhi zwo ri o ṱuwa nga mini, a ri ḓivhi ngauri zwo ita uri a swika hune a ḓisa a ita hezwi zwo itiswa nga mini. Fhedzi hu uri vhunzhi hazwo zwi khou itiwa nga mafhungo aneyo uri vhutshiloni vha khou tambudziwa, vha khou vhaisiwa vhathu, vha khou buḽiwa, abuse ndi khulwane nga maanḓa. Fhedzi vha wana uri a hu tu vha vhona na zwo pfhi ri ḽi bva hani fhungo heḽi ngori vhaṅwe vhathu a vha ambi, a vha konḓi, vha sokou tou konḓelela zwo ralo vha fhumula. Vha tou amba ngoho hezwi zwi pfhisa vhuṱungu hezwinoni, a si zwithu zwine wa nga zwi wishela muṅwe muthu, a si zwine wa nga zwi tamela muṅwe muthu. Hu khou vheiwa maluvha zwino, yeah, a ḓo ḓi zwi pfha uri khou wana. So hu khou ḓo vhaliwa maluvha a tshi vhewa a ḓala nga maanḓa. So you will always be in our memories. Rest in peace from your uncle. You will always be in our hearts. Rest in peace from Neshiba Zwaulu family. yeah, ne. Hu kha ḓivhiwa maluvha hanefha kha Tshirenzheni hanengei nṱha nzhelele. Ndi mushumo wa khombakhomba Lufuno Mavhunga we a ri sia nga murahu musi o dzhia vhutshilo hawe because he was being bullied hanengei tshikoloni, a khou rwiwa. Wo ḓi dzi vhona dzi video dzi khou gidima. Vhathu vhanzhi vha nga vha vho guda ngazwo, sa zwine amba zwone ndi ḓo dzula ndi khou ḽi amba ḽo guda ya khulwane hanefha tshikoloni. Vhathu vha ḓo litsha u tzhemelela na u khuzedzela vhuaḓa vhu tshi khou itea vha sa khou lwisa, ngori u tou amba ngoho arali ho vha social media kana vhathu vho share hezwi zwa zwi khou fhelela gai, zwa ḓo ḓi swelelwa fhasi ha methe ha pfhi hai ndi zwithu zwo itea, a ri bve khazwo, zwo tshinyala. So social media ri khou livhuwa zwoṱhe zwa itea, ro vha vhona vhathu nga babi vha khou lwa nazwo. Ndi vhanzhi nga maanḓa. Zwino zwa disappointa ndi zwa uri celebrity sokou ri ḓoḓa dzi gidima hezo no tshinyala, mara hu sina situation a thi vhoni na nthihi ine ya vha uri i vha i khou ima i khou zama u sumbedza uri hezwi zwithu a ri bve khazwo. Hafha ndi musi tshi vhamba vhathu vha dzi civic, a si tou vha zwithu zwine ra vha ri nga ri khou zwi ṱoḓa hezwo dzi civic. Ṅwana musi ndi zwithu zwine hafha ndi musi tshi khou swika mafheleloni a hone a mushumo. So ṅwana wavho a tshi khou rwa a vha o ita zwone. Zwino hafha ndi tshiṅwe tsha tshipichi nyana tshine
I'm about to show you guys. Man. It's difficult. Way too difficult. Ndi khou livhuwa hetshi tshipiḓa tshine nda khou vha khatsho. Ndo ima sa lushaka ndo imela kusi kwa Tshirenzheni hune wa fhasi ha malofhungo u thovhela vhutswasi. Ndi tshi dovha nda ṱumanya na zwine tshifhinga tshinzhi khoroni dzine ra vha ri nadzo hafha Tshirenzheni ri anzela u vha ri tshi khou amba zwa uri kha ri laye vhana a vha khou tshila zwavhuḓi ngauri vha khou wanala tshifhinga tshinzhi vha tshi khou vhuya nga vhu3, vha khou wanala tshifhinga tshinzhi vha tshi khou sumba zwori vha khou vhuya vhonwa. Zwino kha ri dzule navho ri ambe navho. Wa pfa zwi tshi vhavha hezwi u tshi zwi wana zwo rali musi u tshi khou amba na ṅwana a vha khou thetshelesa fhedzi wa wana hu na muṅwe ṅwana ane a vha siho kha hezwi zwine zwa khou ambiwa. Hezwi ndi tshi khou ralo ndi khou nyaga u amba zwa uri vhabebi kha ri dzhie vhuḓifhinduleli ha u ṱhogomela vhana vhashu. Arali ni zwa tshimbila nga heyi nḓila a ri na lushaka lune ra khou isa phanḓa. Ri khou tou u alusa mavhongori hani ngauri arali ṅwana a tshi khou kaidziwa hafha zwino ndi khou ya ku amba na vhabebi uri vha mubebiḓe ane ṅwana a vhuya a tshi khou vha vhudza zwori ṋamusi ndo vha ndi khou itelwa nga muṅwe ṅwana ndo mu rwa nga maanḓa. Vhone sa mubebi vha si nyage u ḓivha zwori ni tshi mu rwa ni khou mu rwela mini, vha dovha vha khoḓa zwine ṅwana wavho a tshi khou rwa a vha o ita zwone. Kha vha ndi vha vhudza zwori hezwi zwi a sia hu si khou fhaṱiwa lushaka, vha tshi khou fhaṱa vhongori ngauri hani ṅwana a tshi ri u fariwa aya hangeni hune a tea o nyolosiwa hone vhone vha mu rengela ḽoyara, vha mubebiḓe uri ṅwana musi a tshi khou vhuya a tshi ri ṋamusi ho vha hu khou rwiwa mukene o rwiwa nga maanḓa, vhone vha dovha vha sea vha mubebiḓe ngauri ri khou ṱoḓa u fhaṱa vhana mara ra vha khou tea vha ṱuṱuwedza ṅwana zwori zwo luga vha vha si khou mu fhaṱa. Department ya Education vho ḓa nga ḽavhuraru nga ḽavhumara ndi tshi khou kaka vho sumba zwithu zwavhuḓi nga maanḓa. Vho Pholi Vhushielo vho ḓa na vho Phophi Mathuba vha ri vhana havha kha ri vha fare sa vhana vhashu roṱhe. Ṅwana wavho a songo sedza ṅwana wa muṅwe a mu vhona a si tshithu, kha sedze ṅwana wa muṅwe a mu vhone e na ndeme, kha sedze ṅwana wa muṅwe a mu vhone e tshiṅwe tshithu tshine tsha vha tshi thusaho kha lushaka. Zwi a fhaṱa hezwo. Vhunzhi ndi khou takala ngauri vhafunzi vho Radzilani a vho ngo vhuya vha sia tombo ḽi nṱha ḽiṅwe, vho to zwi amba vha sa vhuyi vha zwi vhuya fhedza vha zwi ambedzela. Zwino ndo ndi tshi nga amba zwa uri vhathu
kha ri tshile vhutshilo une ha vha tsumbo yavhuḓi. Muhasho wa pfunzo ndi khou humbela zwa uri hedziḽa bugu dze dza ṅwaliwa dzi tshi thoma dzo ṱuṱuwedzesa nga maanḓa pfanelo dza vhana, dza sia murahu vhuḓifhinduleli ha vhana. Zwino vhana vho dzhiesa pfanelo, vhuḓifhinduleli vho vhu sia murahu. Namusi arali vha nga amba na ṅwana ṋamusi uri pfanelo dzanga, wa mu vhudzisa vhuḓifhinduleli ha idzo pfanelo ha vhuḓivhi. Zwino nda ndi khou humbela zwa uri muhasho wa pfunzo ndo vha vhona, nda vha pfa, kha vha dovhe vha ḽi ṱuwise ḽi angeni nṱha, vha hwale vhuḓifhinduleli ha vhana musi vha tshi khou practice pfanelo dzavho ngwenyana. Ndo ya ndona hai ḽo pfala u songo sokou tou pfa upfhi ndi pfanelo fhedzi, vhuḓifhinduleli vhu khou tea u vha hone. Immediately we realized that it wasn't going to be possible. Lufuno was not only our sister, Lufuno was not only our daughter. It seemed as if Lufuno belonged to the nation, and everyone was giving us their support. And we sat down as a family and we said, how will we do this? Because we have never experienced something like this as a family. How are we going to conduct this funeral? And then that is when we started receiving people who are coming to our family to offer us support. People who got involved, people that we never met before. When you see this arrangement like this, when you receive the media statements and everything that you were receiving, everything that you receive, everything that you know about this funeral, it wasn't the family that was doing it. It was people that were supporting us. We became very much confused because even the funeral palace, everybody wanted to be involved. And we said, we are very much grateful and we're very much thankful. Unfortunately, we have only one body to put to the ground. So at the end, we said, because as a family, we had a mortuary that we had a relationship with, let the mortuary be the one to do the funeral. We have to pass our gratitude to the brothers for making sure that we send off Lufuno in a dignified way. We also understand that twins came on board. We also had to go and meet with twins. And then twins and the Labour brothers, they stayed together. They arranged whatever they arranged. That is why the funeral is like this. I have a list, but the list is not exhaustive. For the people that have helped us, you will understand that we also had the account that we put out there. It was very much touching because you will find a call from someone who is very much far away and said, I don't have much, but I will deposit the 50 rand that I have. That shows you that people were touched. Yeah. We had people who called themselves, I think, if I may use this list, they call themselves DOP. You would have seen them here with white shirts. The DOP stands for the Defenders of People. Those people, immediately, they got in touch with us. They were there from the word go. They did a lot of things for us as the family. You will allow me to list a few of them. We have Labour Brothers, we have the DOP, we have Bembe Bus Association, also the Nechitoni bus. They said, we understand that we cannot carry you, but what we can do, let us arrange something. And they brought a car to us because they said because of this restrictions due to COVID, we cannot come and carry people, but this is what we can do. We also have the Sapa Yopa, the motorbikes people.
They came and they offered whatever they could offer. We also have the Mortuary Association. They came, they offered us something. We have John Graveyard Innovation. We have Masindi Mpepu, the Mkoloro of Zata. She came to see us. We also had Ravenga Driving School. We have Bembe E30 Group. We have Chume Events. We have Presidential Youth League Task Team. They also came to see us. We have Mbelu Secondary School. We have Tshirenzheni nzhelele, the florist, who prepared some flowers. We also have others that have brought flowers. We have Makazi Funeral Services. We have KTM Services. We have Makazi Group of Companies. We have Mami Hire for VIP toilets. We have Life Productions that have given us also the VIP toilets. We have SKA. We have Rushiga. And more than anything, we have you South Africans as the nation who came us to support us. So as we live here, let's just take this message to our hearts that the Mavhunga family are very much grateful for everything that he has done to them, for them. So as we live here, those who are coming from far and the Mavhunga family will go back to the family. But I also have a very important message to make to the family, that when everybody leaves, let us remain behind so that we can see the good work that our sponsors have done for us. So if you are carrying the mourners, don't go until if somebody comes and gets into your car, it's not us. We are still here, we are remaining behind. Thank you, Mr. Program Director. Yeah, ni vanji vati vojenerera kristu ndi vanji votika muta so yava kuchiloni kuti zviite zinoranga taumba zone ndi zori ndi akholo zorusa lushaka vathu are good. We can't let this happen once again. Honestly speaking, ne ngazina ndiduka ndisowana ndi mwana ndo mahungoni ndi nema achana manje. Those were the highlights of zimwe zwithu zwine zoitea ningei ndi chikhola zori ndayo ndona vha ḓo ḓiṱhogomela, vha ḓo ḓi fara zwavhuḓi, vha ḓo tikana, ri ḓo tshilisana nda